I ova bol ne prolazi iako su godine prošle. Svake godine na 11.6. što se tiče u našem selu kada obilježavamo šehidski mevlud za naše nestale iz našeg džemata, ali isto tako i evo 11. jula kada je Srebrenica, mi se prisjećamo i sve više i dublje boli ovo naše čekanje. Mene da nađem svoga babu, ali i svi drugi ostali koji čekaju da pronađu svoje najmilije. Presude ko presude, one se izreknu kakve god da jesu, kakve god da budu, one i prođu. Ali ono što ne prolazi kod nas je bol u našim dušama. Bol koja nas, iako se mi smijemo i veselimo se i trudimo se da to sakrijemo, ta bol nas tišti u nama. Jer mi osjećamo, ali se i nadamo i čekamo da nas zovnu da su pronašli kost naših najmilijih. Ali u toj boli opet nema mjesta da mrzim, jer ipak ljubav prema tom čekanju, da klanjam svom babi dženazu, očisti taj trun mržnje ako se na trenutak pojavi. I za kraj svima želim da poručim i kažem da jednostavno mi mrziti ne znamo. Mi se svetiti ne želimo. Zaboraviti ne možemo i ne smijemo. Ali i ne želimo da se ikada ikome nešto slično dogodi. Ali želimo da bar kosti naših najmilijih onako kako zaslužuju kopamo i da na taj način naše duše i srca smirimo. I to je ujedno i moja poruka odavde iz Kotor Varoša svima vama. Selam svima u ovim teškim julskim danima u kojima umjesto kiše svima nama suze liju. Selam alejkum.